Привітання! Перш за все, з новим усіх вас 2025 годом. Віншую вас, дорогие мои дети, внуки, суседи, сябры, сяброўкі, приятели, приятельки, былые коллеги, ну, усе, хто мяне ведае, а таксама і тых гледачоў, які, можа, глядзяць з Літвы, ўжо з Вільні, а таксама проста з іншых краінаў, з іншых месцаў. Усіх вас віншую з наступіўшым ужо 2025 годам. І сёння я записываю сваю рефлексію з гэтай падзеяй. З Новым годом! Тост за вас. І зараз моя рефлексія про той год, які быў ужо, 2024. Ну, хочу сказать, что складаным ён быў для мяне. Я уже это казала у папярэднім відэа. Глядзіце, калі ласка, папярэдняе відэа, як мы сустрэлі Новы год на кафедральнай плошчы ў Вільнюсе. І там я у канцы вже сказала, так, год быў складаным і па ўсім накірункам, але і былі, конечно, і немало шчаслівых момантаў. Ну, са шчаслівых момантаў хочу сказаць пра тое, што мы і адпачылі, у Палангу з'ездзілі зноў у жніўні. Мне вельмі падабаецца быць на моры, і мы там пабывалі зноў ужо другі раз. У мінулым годзе таксама 23-м былі, з задавальненнем там купалася, мела асалоду ад камунікавання з морам. Потым зараз напрыканцы на Крісмас мы з'ездзілі у Рігу, сталіцу Латвіі, таксама у якой мы не былі 34 гады. Былі ўсяго один раз. Я нічога не памятаю з таго візіту, нічога. Ну, толькі як мы наведвалі сваякоў Олега. Олег — это мой муж, калі хто не ведае. І мы зараз пабывалі і прайшлі шмат, колькі змаглі. І я зняла ўсё і показала вам. Таксама глядзіце мои папярэднія відэа 7 частак пра наше наведванне ў Рігу. Спадзяюся, што яны вам спадабаюцца. У кожнай частцы вы паглядзіце штосьці новае і пачуеце цікавае. Я стараюся здымаць проста і цікава. Мне так падабаецца. Я являюся сама сабой, потому што мне не падабаецца выглядаць, што я больш такая умная альбо лепшая, чым ёсць на самым у рэчаіснасці, так? На самой справе. Так што там я являюся самой собой. Мы ходзім і паказваем, расказваем. Я люблю пасмяяцца, глядзіце, калі ласка. І гэта было цікава. Ну, конечно, для мяне таксама стала падзеяй 24-го году, што моего мужа Олега выйшла яшчэ одна кніжка. Ну, я ему таксама дапамагала, як магла, па афармленні і гэтак далей. І спадзяюся, што ён мне таксама удзячны. Я яго віншую з гэтым. Я не памятаю, што яшчэ там. Мне споўнілася 65 гадоў у мінулым годзе, 24-м. Это какой-никакой, але юбилей промежуточный. На цифру 5, на лічбу 5. И, конечно, я могу сказать, что я задумывалась, что же для меня 65 годов, и зразумела, что я шмат чаго, переоценка ценностей происходит каждый год. Ну, как сказать, переоценка каштоўнасцяў, да, больше правильно по-беларуску. Пробачьте меня за российскомовные такие словы, за помылки. Але хочу нагадать зноў, что я напалову украинка, а напалову русская.
и народилась в России, на Южном Урале, в городе Салават, Башкортостан, а тады Башкирская АССР, Автономная Республика. И тому белорусская мова не з'является моей родной мовой. Конечно, я могла бы уже, але ее не вывучала. И вот тому роблю помылки, але мне вельми подобається на ёй размаўляць, ёю карыстацца, обмениваться информацией, вот с вами размаўляць. И таксама я спадзяюся, что нават тыя гледачы, якія жывуць у Вільнюсе, у Літве, і калі не глядзяць, яны таксама зразумеюць тое, што я кажу. Ну, не кажучы ўжо пра украінскіх гледачоў. Таму што ось я калі з імі размаўляю дзесьці, з жанчынамі такімі цудоўнымі, знаёмлюся ў крамах альбо дзесьці на вуліцы, яны на маё здзіўленне разумеюць. І нават наадварот кажуць літоўцы, чаму вы, беларусы, не размаўляеце заўсёды па-беларуску, а толькі так, калі трэба. Ну, я стараюся, мне вельмі прыемна тады карыстацца ёю і размаўляць, і гэта гучыць больш каларытна, я ўпэўнена, але я раблю памылкі. Ну, прабачце, не звяртайце на іх увагі. Што яшчэ хочу сказаць пра 24 год? З пункту гледжання прыемнасці. Мне спадабалася тое, што ўжо ў глобальным сэнсе, што народ суседняй з намі краінай, якая знаходзіцца на поўдні маёй краіны, а моя краіна это Беларусь, і што яны дагэтуль не спыніліся, не здаліся і не прайгралі, што яны дагэтуль змагаюцца. Я за іх вельмі перажываю і хочу шчыра сказаць, што калі я напалову украінка, конечно, я просто не магу не балець душой за гэтую краіну, таму што я была там шмат разоў і ў дзяцінстве, і ў юнасці, ну, не могу сказаць шмат, некалькі разоў. Одесса, гэта мой горад быў. Там была бабуля, мои сваякі жылі по папінаму, по бацькінаму боку, і у бабулі была дачка, лецішча на 10-й станції Великого Фонтана. І там я провела некалькі летаў, ось, і прыязджала туды чорная ад загару, накупавшаяся ў Чорным морі і нагулявшаяся по Одессе. И, конечно, когда я ехала в Одессу, там день, так шли техники, что день у меня был на Киев. И ну, часом я ездила с матей и сестрой, часом одна, часом нават один раз с мужем и 3 детьми мы там побывали. И завсёды как-то техники, поміж ими был день. И на Киев. В Киеве перасадка. И мы, конечно, гуляли по Киеву. А кроме гэтага, 2014 год мы с мужем сустрэлі на площади, на центральной площади Киева, які яны называюць Майдан. И мы там были 2 суток ровно, и сустрэлі Новый год, и спявали цудоўны украинский гимн, стоячи прям навпрост под сценой, и спявали разом с 500 тысяч украинцами и гостями Киева. Я спадзяюся, тады былі таксама гости, и с певицей Русланой. Я гэтым вельмі ганаруся, і дагэтуль гэта жыве ў памяці. Это один из, вось, дарэчы, хочу вас таксама спытаць, каб вы задумаліся, а вось які самыя цудоўныя новыя гады былі ў вашым жыцці? Вось самыя цудоўныя, які вы запомнілі. Так вось, сустрэча Нового года 2014 на Майдане ў Киеве, гэта один из самых, можа нават самый цудоўны і незвычайны Новый год у маім жыцці. Таксама, ну, так здарылася, што 1994 год, это сколькі, 14, это колькі, 20 гадоў, да? Альбо 10, не, 20 гадоў да гэтага, 994 я сустрэла ў Ліверпулі, у
Великай Брытаніі, у Англіі, у пабе. Таму што тады я была цэлы месяц па прыватнаму запрашэнню адной англійскай дзяўчыны, цэлы месяц з аднім хлопцам, сынам нашай, маёй калегі, настаўніцы гісторыі. Ну, хлопец малодшы за мяне, і вось яна нас запрасіла таксама правесці там цэлы месяц. І там мы былі падчас крысмасу і Новага году. І я паглядзела на Англію, вось у гэты час, это было таксама незабываема, але на сам Новы год нас раздзялілі. Яго частка ангельскіх друзей гэтага хлопца павезлі у Эдинбург, у Шотландію, а я там не пабывала, а мяне павезлі у Ліверпуль. Ну, затое ён не бываў у Ліверпулі, а я не пабывала у Шотландії, у Эдинбурге, у сталіцы Шотландії. Ну, Ліверпуль мне таксама запомніўся, і я памятаю дагэтуль. Па-першае, я пасеціла музей Бітлз, і я таксама вельмі удзячна маім ангельскім сябрам, што яны мне гэта арганізавалі. І у комнаце Джона Леннона на апошнім пакоі такі белы раяль, стаіць белыя сцены, і гучыць эта яго песня Imagine, якую я ведаю наизусть, все словы, і я там, обливаючыся слезами, одна, людей было мало, і я пропела, простояла. И он там закольцован и крутится. Вот, пропоется эта песня, потом некоторая пауза, и она снова начинает гучать. И такой рояль, подсветочка, белый рояль подсвечивается. И никого нема. И я там от всей души спела разом с Джоном Ленноном песню Imagine и плакала. И потом вышла, там крамка потом с сувенирами. Я была одна, потому что мои сябры ангельские не пошли, били квитки дорого, а их было трое. Коли усім разом, это 4 квитки, и они у вас такие экономные англичане отправили меня одну. Я им за это вельми удячная. Я одна, николи не боюсь быть. Мне одной, самой, собой, вельми цікаво. Я могу размовлять сама с собой, я думки думаю. Мне вельми цікаво. І я так ему удячна, что никто мне не замінаў погулять по гэтому музею. Вот такой был у меня Новый год. А потом на сам Новый год за 2 годины яны повели меня в греческую ресторацию. А чему греческую? Потому что один из самых дешевых видов ресторанов на той момент был у Великой Британии. И мы там добро поели, повечерили. Потому что на сам Новый год никто уже не есть, как мы. И тому потом мы перетекли, как-то прошли с того греческой ресторации с той, прошли у ангельский паб. И там было шмат людей, там только пьют уже напои. Белое вино, пиво, альбо воду. Моцные напитки не пьют. Я заўсёды заказывала белое вино, и потому что яны не вели вот такая вот порция, так, вот. И мне это хапае на весь вечер так потиху. А англичане звычайно брали вот пинты пива, а пива его шмат, и тогда у меня оно такое мочегонит вельми добро. Мне это противопоказано. Я не хочу бегать туда-сюда. И вот так. И что мне запомнилось, я хочу сказать, я в этом пабе оказалась вельми популярная. Одиная замежная была туристка, человек. А вот эта вот девчина ангельская, я не называю никаких имен, прозвищев, ні краін назви, гэта маё правило. Я прозвішчы імёны нікога не называю, каб просто не ўзгадваць. Зрэдку я, калі гэта патрэбна, тады я ўзгадаю. А калі я не ўзгадваю, значит гэта не патрэбна. Не трэба мне это ўзгадваць. І яна мяне папулярызавала там. Яна кажа, гэта Марыянна,
ну я там усім, они from Russia, а я говорю, no, I'm not from Russia, I'm from Belarus. Belarus, where is it? Where is it? It's next to Russia, it's next to Poland. And я говорила, и все время и политинформацию проводила с усими англичан целый месяц. Я толдычила им, где Беларусь, и что такое Беларусь. Так что я молодец. И если она уже ведала, она говорила, from Belarus, и настолько англичане, вау, Мар'яна, і все вокруг мене, і сюди к нам проходите за столик, і сюди, і задають питання, і я така, і там тестуємося. І таке було популярне, аж мені було незручно, крихо, я така не чекала такої уваги. Ось. Але мені так сподобалося. Для мене була in English communication. В той час, 94-й год, ще тільки рухнув Совєтський Союз, і ще така полузакрита країна, ми нікуди особливо не їздили. А для мене, як для наставниці ангельської мови, мати можливість порозмовляти по-ангельську, комунікувати і вокруг ніводного рускомовного. Я там так розговорилась. Я там с ними очень, мне вельми это подобалося. Вот такой был незвичайний зустріч Нового года. І я это згадала, тому що ми зараз, у 2025, ми знову зустрічаємо вже у Вільнюсі. Ну, это я вже так отвлеклася, ну, тому що я особливо більше таких приємних моментів за 2024 год згадати не можу. І зараз хотіла би криху сказати об щось супротилеглом позитиву. А що тичиться супротилеглого? Тобто, чим мені не сподобався 2024 год? Я, ведаєте, пам'ятаю, як ми зустрічали 2024, і я навіть раніше вернуся. Коли ми зустрічали 2023, я тоді казала, ми вже з Олежкою були разом, я казала, мені 22 год не жалко, не шкода, і я рада, що він скончився, і єдиний був момент, що його визволили. А так у мене із серцем все, я його порвала і трапила в шпиталь, і стільки було переживанию, что я с ним развитывалась с 22 годом без всякого сожаления, як это по-белорусски сказать. И сподівалась и казала, сподіваюся, що 23 буде легше. Однако потім ми зустрічали 24. И я пам'ятаю, что такі пошли какие-то події, что я так само казала, я без особого сожаления развитываюсь с 23 годом и сподіваюся, что 24 будет легче. Что что-то изменится, что, для меня самое главное это вынік того, что я вернусь додому в Беларусь. Для меня вот это самый главный вынік. Его не здарилося не в 23-м. Ну, а чому я тоді мушу так вельми любити 24 год? Коли так само нічого не змінилося. Але саме дренне, що не тільки нічого не зміняється, але і надії вернуться, тають, і практично некоторые навіть кажуть, що вони вже розтаяли. Кончатково, вот, коли я слушаю блогеров, наприклад, про Росію, громадяни, які виїхали з Росії, так само вони так кажуть. А я одразу переношу це ще на свою країну. І, звісно, значить, чим мені не подобається 24 год? Тому що, перше, нічого не змінилося, і я не вернулася в Білорусь. Раз. По-друге, це був год, може навіть і як попередній 23-й, год усяких розчарувань.
І самае дрэннае і сумнае, што калі я расчароўвалась не толькі, ну, напрыклад, у падзеях, якія здарыліся, што там, ну, зноў там какие-то войски продвинулись и взяли там чарговые населенные пункты, и черговая атака, и черговая гибель людей. И я просто, меня вот расчаровывало, что чему нет контратак, чему нема перемоги, чему нема у супрацьлеглый бок движухи. Потім я розчаровувалася, наприклад, у блогерах. Ось, ну, наприклад, там слухала, вони мені подобалися, я чекала, як послухати того чи іншого блогера, але яны з кожним годом не відпадають. Уже стільки відпало всяких блогерів. Ну, просто ось я себе ловлю на той думці, що мені яны надокучили. Вот, например, есть такой канал, каналы я могу называть, это не то. Вот есть такой канал ютубный, «И грянул Грэм». Калісьці был час, я его просто дня не было, каб я не слухала. Это было еще в Менску. И слухала, мне было цікаво, яны запрашалі гостей, я слухала. А потом я как бы зразумела, у меня отчинились вочы, и я зразумела, что ведущий, там есть девчина, и она вот меньше как-то. А вот этот основный ведущий, до речі, живе у Латвии и вещает из Латвии. Меня вот это здивляет. Ну, конечно, русскомовный. И он просто переопынувший уже, как бы не мужчина, а как какой-то, извините, как баба-сплетница. И он амаль с усими запрошенными гостями увесь час как бы сплетничая по персоналиям. І ось кого б ён не запросил, нават умного размовника, який хотел бы анализовать ситуацию, глобальные какие-то речи, політичные там подеи, а ён все равно, а ось як вам Иванова, а як вам вот Петров, а вот что можно сказать про Сидорова, а як вы думаете, а вот Иванов, Петров, Сидоров, там то и то, и то, и человек починав так загасати криху, казав приподнято, а потім так, ну, і висасував себе. А некоторые навіть казали, я не хочу вот там особисто казати про когось. І гэта было, ну, можна часам про когось, конечно, поговорити, тим більше, коли чоловік щось зробив, або щось сказав, і може такий медійний чоловік, або політик, альбо былы палітык, альбо, ну, калі это нават жанчына, там, вось этих жонак, там, я не буду называть прозвішчы, гэта мой прынцып і правіла, папрашу некаторых звярнуць на гэта ўвагу, а то некаторыя кажуць, што это абразліва, гэта абразліва, калі я адмаўляюся называць прозвішчы. Гэта абсалютна не так. І вось я спачатку заўважыла гэта, потім стала звертати увагу, і праз некалькі ўжо, літаральна 2-3 ще там поглядела выпуска, пераканалася, што так, гэта канал, где просто ось как у грязным бельі, вот рушатся там щось, копаються, і я згубила цікавість. І вже давно не слухаю, недавно муж слухав, і він послухиває час від часу, а я тоді ухожу в інший покой, або на своєму планшетику альтернативу слухаю, або сижу в наушниках в своєму ноутбуку і роблю свої відео. Але как бы невольно почула, і це протягується. Він знову виводить на персоналії. Нават ось він запрошав Лайму Вайкулі, і нават вони хотіли або кожну середу, або праз середу, ну как бы раз праз 2 тижні, как бы, або раз на місяць, ну я не пам'ятаю, как бы, ну так, зробити регулярно. Лаймочка притрималася, ну може, передач 5. Я її слухала, і яна хоче казати ввогуле такі нравственні речі, що а ён все ровно, і все по всім этим артистам, певцам, конечно, і все копається. І я зрозуміла,
урэшце рэшт Лайме гэта надакучыла таксама. Яна пад предлогам, што у яе фестываль этот, ну там у Рызе, да у Юрмале, ну не новая волна, какой-то там рандеву, по-моему, называется, да? Ось, и что ей треба рыхтоваться, а потом будет сам рандеву. Потом после этого рандеву, после этого фестиваля, она уже пару раз, но я уже не глядела. И правильно зрабила, потому что умный человек не пойдзе на грянул грэм, потому что ну, толькі пойдзе той, які хоча тусоваться и хайпануть, лишь бы запросили и лишь бы уже там где-то. А вот якостные такие спикеры, блогеры, які поважают себя, не хочут, конечно, вот так копаться в этом всем. И яны не пойдуць на грянул грэм. И я расчаровалась. Но это уже давно. Так само за 24 год расчаровалась еще в некоторых. Альбо я адчуваю няшчырасць гэтага блогера, мутнасць. Ну, адчуваю гэта. Ну, напрыклад, ёсць адзін такі папулярны блогер, і ён зусім не з'яўляецца украінцам. Зусім. Вообще, ад слова зусім. І ён працаваў і там, і там, і там. Гэта такі вельмі самолюбівы, себялюбівы нарцисс, вельмі такі вумны, языкаты. Ён добра можа пажартаваць, гэтага не адняць у яго. Але, ну, я, окей, тады ты кажы, што ты вось адтуль, ты такой-то, ну, зараз жывеш в такой-то краіне, ну, ва Украіне зараз ён жыве. Ну, калі ён сябе ось кажа ад украінцаў, кажа, мы, нас атакавалі, мы. Ну, чаму ты, не з'яўляючыся украінцам, і жывеш толькі, ну, ён прыехаў у жніўні, калі пачалася вайна у лютым 22 года, ён прыехаў у жніўні і адкрыў там канал. Мне, конечно, няма фактаў, але я разумею так, што ён атрымаў заданне ад сваёй краіны, ад сваіх спецслужбаў, магчыма, і прыехаў выконваць заданне. Ему далі, што глядзі, как праз год у тебе быў мільён, як у этого Фейгіна. Он все хотел галактику вылететь своими миллионами с Арестовичем. И проработал он, ну, со жніўня 22-го, например, 23, и у него никак. И только 24-м он достиг, недавно выклинчил. И он клянчит, ну, просто умоляя, просто просит. И это все перечеркивая мою цікавость. Може, мне было б цікаво послухати, але ти кажи, як ось чоловік, який живе в Україні, по чесноку кажи, що ти ось болеєш душою за Україну, ти це, все, то есть, але не кажи, що ми, я, нас, українців, ми. Та, ну, это вот, как будто я зараз живу то в Литве, в Вильнюсе, и я почну вещать от лица литовцев. Мы литовцы, нас атаковали, наоборот, слава Богу, не атаковали. Мы тут святковали. Я только могу сказать, как гости, як недаром выдается вид на жительство, временный вид на жительство, да? То бок ВНЖ, это означает, что я тут гость, я не громадянка, и я вельми ставлюся поважливо, поважаю, мне все цікаво, але я не кажу, что вот от лица литовцев. Я не маю права. И тому мне это не подобаецца у гэтым блогере. Я ему не веру. И калі ён для мяне мутны, так само. И, на жаль, я его так само перестала слухать. Ну, ось з одной розмовляла з Білорусі. А ні, ну да, з жінкою. Вона каже, ой, такий добрий, такий умний.
А я яшчэ раз скажу, я не умаляю і не адмоўліваю. Так, я прызнаю, ён вумны, ён вельмі языкаты, ён вельмі знаходчывы. Дарэчы, калісьці гуляў КВН, і таму он сапраўды весёл і находчывы, што зрэдку можна сустрэць. І я бы слухала яго з-за гэтага, праз гэта. Але калі ён ось так вот, ну, как бы, нас, мы тут, украинцы, ну, не веру, как Станиславский, не веру, и ўсё. И это мое право. Ну, это я расчаровалась у блогерах. Акрамя гэтага, самое дрэннае, что ў 24 годзе я працягнула расчаровываться у конкретных людях со свайго жыцця. Ведаеце, ёсць розныя пачуцці, які мы можам мець. Гэта і любоў, і гэта эмпатыя, гэта спачуванне, але ёсць такія моцныя, як ненавісць, презрение, альбо штосьці такое. Яны вельмі моцныя, эмацыйныя, але гэта кажуць, некаторыя кажуць, я чула псіхолагі, што ненавідзець штосьці, гэта добра. Ну, немагчыма любіць усё. Это какой-то беспринципный человек атрымоўваецца. Человек, які такі, в некоторых фильмах вот галоўная героиня, она меня выбешивает. Ну, такая бесхребетная, беспринципная, такая вся хорошая, добрая, ну, всем все, и с ёй менавіта здарваюцца самыя дрэнныя рэчы, і ўвесь час штосьці здарваецца, але самае дрэннае, што праз яе, альбо из-за яе, шмат людзей пакутаюць, і таксама з імі штосьці здарваецца. А мы глядзім, ну да, она ўсё роўна такая хорошая, такая добрая, такая вот всё, галоўная гераіня, але все вакол страдаюць, пакутаюць, нават пагибаюць, а яна так, а мы за яе болеем душу. І вось такая вот она. І ёй там трэба было бы, ну, штосьці сказаць, штосьці там за сябе пастаяць, альбо што. А она говорит, и все. И я таких не люблю. Потому что трэба мець эмоцыі, трэба ненавідзець штосьці, трэба з чымсьці бароцца. Калі вот узгадаць «Унесённые ветром» і кнігу, і фільм, да, то мне больш падабаецца галоўная гераіня Скарлетт, якая рабіла памылкі, якая ўвесь час страпцівая, бунтавала, падала і зноў падымалась. Чым тая, вторая, другая, памятаеце, Мелані, такая, ну, вот такая вот добрая, такая все, ну, нават народить не могла сама. Все, и вот она такая добрая. И вот про яе не скажешь, что она дрэнная. Вот и она такая добрая. Але мне не падабаецца. Такі мне не падабаецца. Усім добрым быць. І не трэба, і немагчыма. І там я люблю больш такіх вот. Так вось это пра пачуцці, ненавісць, презираць это яшчэ больш. Я лічу, калі я кажу, што ненавіжу дыктатара, напрыклад, да, так это хоць эмоцыі. І для яго это можа, вау, это классно, это вызов, челлендж. Меня ненавидят, значит, я в чымсьці прав, я в чымсьці там буду. А калі я кажу, я презираю гэтага чалавека, то это, вот, на мой погляд, гучыць просто больш зневажліва, і нават я не хочу его ненавидеть, я не хочу нават про яго ввогуле не ўзгадваць, не размаўляць. Это таксама вельмі моцнае пачуцце. Але вось я к 65 годам раптам зразумела, што для мяне вельмі нават больш непрыемнае пачуцце – это пачуцце расчаравання. Ну, кажуць людзі умныя, што каб не расчароўвацца, не трэба чакаць шмат чаго ад кагосьці.
Не трэба мець вялікія чаканні, каб потым не расчароўвацца. Але ў маім выпадку, у людзях, якіх я расчаравалася, у меня не было вялікіх чаканняў. Я просто вельмі добра ставілася. Нават это былі сяброўкі, прыяцелькі, жанчыны, і з якімі вельмі хацела камунікаваць. І увесь час штосьці там дасылала, віншавала, штосьці хацела ім падзяліцца. Вот у меня такі характар, што калі я камусьці штосьці дасылаю, то гэта азначае, што я вельмі паважаю гэтага чалавека, мне з ім цікава, я к нему неабыякава, і я хачу з ім падзяліцца, што я штосьці пабачыла, паслухала, цікавае, альбо важнае, альбо смешнае. І я тады дасылаю. А ў адказ нічога. І не хочуць. Я не ведаю, чаму. Мне, вот на мой погляд, я нічого дрэннага не зрабіла, не сказала, не даслала, не абразлівага. На мой погляд, все вельмі цікавае. А людзі не хотят. І хотя ўсё жыццё мы как-то так больш-менш. Не могу сказать, так уж прям сябравалі, але камунікавалі. А з некаторымі, а ў 23-м годзе расчаравалася ў самай лепшай сяброўцы. І, конечно, я адчасці таксама абвінавачваю тую сітуацыю, якая склалася ў нашай краіне. І раблю стаўку на тое, што, как бы так скажу, до конца не расчароўваюсь, стараюсь не расчаравацца до конца у чалавеке. Это не один человек, это некалькі. І пакідаю там колькі-то адсоткаў на тое, што тая сітуацыя, якая склалася ў нашай краіне, і праз яе людзі альбо не хочуць, альбо баяцца размаўляць, альбо штосьці абменьвацца інфармацыяй, альбо нават атрымліваць ад мяне, таму што мы з мужам такія апынуліся ў такой сітуацыі, што ад нас баяцца атрымліваць. Нават і 24-й год ты казаў, што тым, каму мой муж тэлефанаваў, віншаваў, у адной памёр муж, сваячкі, сваякі. І ён патэлефанаваў выказаць спачуванні, і это было даўно-даўно, у сярэдзіне года 24-го, але вось напрыканцы высветлілася, што гэтых сваякоў вызывалі, дапрашвалі і дапытваліся, што это былі за званкі, пра што размаўлялі і гэтак далей. То бок мы падставілі гэтых сваякоў, атрымліваецца. І я нават яшчэ раз хочу сказаць, адной сказала, што паважаныя, асабліва сваякі, не бойцеся ў такіх выпадках. Сэнс і праўда на вашым баку, таму што гэта ваш сваяк, гэта ваш племяннік, гэта ваш родны брат, стрыечны брат, дзядзька, хто яшчэ там можа быць, так? І нават бацька, і вы маеце поўнае права з ім звязвацца, альбо ён мае поўнае права вам патэлефанаваць і пацікавіцца вашым здароўем, вашымі справамі, альбо выразіць пачуванне з нагоды смерці вашага блізкага чалавека. За гэта трэба, вот пра гэта трэба некаторым нашым такім палітычным, якія лічаць сябе палітыкамі тут, за мяжой, трэба ім увесь голас такі факты агучваць, і гэта шмат такіх здарэнняў і фактаў, і гэта данасіць да ўсяго свету. Я вот зараз данашу ось так. І ось таму, я думаю, можа, тыя людзі, у якіх я стараюся
до конца не расчаравацца, але расчаравалася ў 24 годзе, пакідаю некалькі адсоткаў на вось гэтую сітуацыю і спадзяюся, калі б так уяўляю, змянілася сітуацыя і краіна змянілася, і я б вярнулася назад у краіну, і я з задавальненнем бы вярнула гэтыя стасункі, з задавальненнем працягнула камунікаваць і не спыняла бы гэтыя вось сувязі. Я хочу, каб яны ведалі, што я не крыўдуюся на іх, мне здаецца, што я іх разумею. І, конечно, я пару адсоткаў таксама, ну і колькі там адсоткаў пакідаю, а можа яны і ва мне таксама, і яны маюць цалкам права і ва мне праз штосьці расчараваліся, перасталі паважаць, альбо любіць, альбо проста добра ставіцца, і таму не хочуць са мной камунікаваць. Не праз сітуацыю, а проста вось з-за гэтага. Ну што ж, ну так, вы маеце таксама гэтае права. І больш таго, я ж разумею, ведаеце, мы же разам, калі мои прыяцелькі, сяброўкі, мы прыблізна аднаго ўзросту. І мы з кожным годам становімся ўсё старыя, і старыя, старэйшыя, і старэйшыя, сталымі і сталымі, і как бы наш характар мяняецца, і гэта будзе адбывацца з кожным, хто зараз маладзейшы за мяне. Тут, у Беларусі, ой, тут, за мяжой, у дыяспаре, мы практычна з Алешкай самыя сталыя, тут некалькі чалавек, у Вільні, куди не прыйду, мы паўсюль самыя сталыя. І я думаю, ну ім, конечно, з намі не цікава, і са мной. І я стараюся нікому не навязывацца, нікому. Але характар мяняецца, это будзе тычыцца ўсіх, будьце гатовы. Мяне ніхто не папярэджваў, я сама зараз адчуваю. І я сама зараз, як сёння пачула ад Дмітрия Быкова, што шмат людзей все больш і больш расчароўваюцца і аддаляюцца і ад сваіх этих абшчынаў розных, і нават ад аднадумцаў. І хочуць, трэба, можа, как бы жыць, выжываць у сваёй маленькай лодачцы, да, карабліку сваім. І неяк ось так. Это натуральна, в гэтым нічога, это не азначае, што я дрэнная, напрыклад, альбо хтосьці дрэнны. Это все натуральна. І таму я разумею, што і мои сяброўкі, прыяцелькі таксама, у них мяняецца характар. І мы проста надакучваем адзін аднаму. Можна параўнаць, уяўляеце сабе, за 30 гадоў, як адзін чалавек надакучыў усім, так? Ось, так што такой же працэс адбываецца і ў нашым проста звычайным жыцці. Ну, вось, пасля расчаравання у людзях у маім асабістым жыцці, конечно, я працягнула расчароўвацца у тых падзеях, якія тычацца маёй краіны. І, конечно, то, што адбываецца ў краіне, больш за ўсё мяне расчароўвае той факт, што меняется психологичный стан людей внутри краины. Все ж таки тое, что они чуюць по телевизору, не проходить бесследно. Але и тое, что их жыццё не пагаршаецца нашмат. Ну, кошты растуць крыху, але прыстасоўваюцца. Ну, штосьці яшчэ там, можа, некія тавары, але тавараў у Беларусі хапае, ежы хапае, усё добра. Ось я паслухала недавно аднаго. Тыповы беларус, які как бы является, на мой погляд, прадстаўніком 9/10 насельніцтва Беларусі. Всё добра, кажа, мы ездзім у Крым адпачываць, ось, у нас працуе картка «Мір», мы ёй паўсюль разлічваемся. Тое, што ніхто не размаўляе по-беларуску, нікога это не хвалюе. Беларусы, вас не хвалюе.
хвалюе, что вы не размовляете по-белоруску? Вам соромно? У вас язык не поворачивается сказать что-то по-белоруску. Але, бачите, яны счастливы. Ну, кажуть, что есть такая категория людей, яны счастливы от того, что яны не разумеют, какие яны несчастливые. А яны тому счастливы. А коли их пытаются, ну вот политика, не, политика, я не цікавлюся. Гэты чел молодец, малайчина, усё добра, мы живем добра, у нас все добра и будет все добра. И вот это самое расчаровальное. Потому что вот эта потреба у свободы, унутранай свабоды. Усім падабаецца залежыць цалкам ад аднаго чалавека. Каб велелі, што рабіць, каб сказалі, што рабіць, каб сачылі, як жыць, і казалі, як жыць. І гэта нас задавальняе. Гэта чарка ёсць, шкварка ёсць, і гэта усугубляецца. Гэта і было. Вось што адбылося ў 20-м годзе, я так разумею, у шмат яго ўсім как бы весы, маятник качнуўся. Урэшце-рэшт прачнуліся шмат людзей, звычайных людзей, абсалютна апалітычных. Але зараз яны зноў упалі ў спячку. Баюся, што надоўга. І гэта самае расчаравальнае і дрэннае, сябры. Нават калі ўявіць, што штосьці б змянілася, і мы бы вярнуліся, я не ведаю, колькі б заняла часу, или магчыма было б как-то... Это ўжо менталітэт такі. Раней казалі памяркоўныя, і сапраўды памяркоўныя. Я ввогуле, зараз я нават бачу тут, замежжу, такие вроде демократичные, вроде такие, ну, все померковные. Або было тихо, або ничего не изменилось, або ничего бы вот все как есть, все так добро, и все, и не треба ничего меня, а навошта, что вам не подобается. Мне так казали, когда у нас был в обшук, в липені 21-го года, и пришло 9, я буду так казать, представников правоохранных органов. И один был представлен до меня, остальные робили свои справы, у них все функции были распределены, а мне оказались сидеть у прихожей. 3 годины я им читала лекцию, я все выказывалась, но, конечно, не без пропынку, а так, такими частками, очередями. И вот этот мой сказал: «Женщина, хопить читать нам ваши лекции». Я говорю: это моя, говорю, профессиональная справа. Я наставница, выкладчица, читать вам лекции и просвещать вас. И он мне кажет: что вам не подобается, чего вам не хапает. Горячая вода есть, отепление есть, продукты у крамах есть. Что вам, что вы хотите, что вам не подобается. Ничего не треба менять. Все добре. Зараз я оттуль з'їхала, зараз чую. Так само тут на меня ще й поднавішають, и мне ще й как бы не згодные со мной. Но справа в том, что это я не згодная. Я хочу змену, я хочу перемену паўсюль, у тым ліку і тут, за мяжой. Але гэта асобная размова. І вось таким чынам я расчаравалася у тым, тут з замежнымі палітыкамі, што прайшоў яшчэ 1 год, а это 4,5. У жніўні 25-го будзе ровно 5 год. І нічога не меняется, не змяняецца, а нават пагаршаецца, на мой погляд. І поэтому я расчарована так само гэтымі ўсімі. Мне здаецца так, што усе прыстасаваліся, прыстасоўваюцца, на што і рэжымы і разлічваюць. Лишь бы не мешали, не заминали им
мець сваю ўладу і працягваць там знаходзіцца. І я не хочу казаць слова кіраваць. Кіраваць это добрае слово, а правіць. Правитель, править. И так оно и отбывается. Вот у гэтым маё расчараванне. І 24 год нічога не змяніў. І яшчэ одно расчараванне для мяне, я не ведаю, можа я памылюся тады. Тое, што якія адбыліся вынікі выбараў прэзідэнта ў Злучаных Штатах. Мы чакалі чагосьці іншага, але вось произошло так-то, адбылося. І у мяне змешаныя пачуцці. Альбо гэта будзе проста катастрофа у свеце. І катастрофа, я маю на ўвазе, дэмакратычным, так званым дэмакратычным свеце. Альбо, адбудзецца цуд, і гэты чалавек, які вось пасля 20 студзеня зойме сваю пасаду, ён зробіць штосьці наадварот, штосьці, што будзе, напрыклад, для нашых краін і, конечно, нашай паўднёвай суседкі краіны і усходняй суседкі краіны і нашай краіне лепш. Зробіць так, будзе прымаць такія дзеянні, які будуць лепшымі і памяняюць сітуацыю ў лепшы бок. Я тады памылюся і таксама запишу відэа і скажу, я памылілась, слава, малайчына, это чалавек. Я тады буду ім захапляцца. Але зараз у мяне такі ўражанні, што самае галоўнае і дрэннае, што гэты чалавек можа змяніць сітуацыю ўнутры самой краіны, там, дзе ён пражывае, там, дзе ён перамог. І вось я сёння таксама слухала аднаго блогера, і ён сказаў таксама, я баюся, што ён, калі я студэнтам увесь час сказала, што Злучаныя Штаты – это адзіны прыклад на зямлі, прыклад дэмакратыі, как аксіома, што я нават казала так, што хутчэй земля сасі свае сыдзе, чым, напрыклад, нейкі амерыканскі прэзідэнт зменіць так, зробіць так, што, напрыклад, ён будзе мець магчымасць працягваць сваю ўладу пасля 2 тэрмінаў, напрыклад. І ён застанецца пры ўладзе і далей, як зрабілі ўсе дыктатары, практычна. А гэта і будзе ўсё, канец дэмакратыі цалкам. А за гэты час, калі ён застанецца пры ўладзе, ён натворыць такіх спраў, што мала нам не пакажецца ўсё. А, конечно, тады ўсёй дэмакратыі ў свеце, а яе, дарэчы, не так шмат. Не так шмат. Калі задумаецесь, колькі ў свеце краінаў і колькі з іх дэмакратычныя, яны, конечно, маюць моцныя эканомікі, але, ведаеце, можна ўзяць масавасцю. Краіны, якія не дэмакратычныя, іх шмат, яны набіраюць моц пад, так сказать, пад предводительством дыктатараў асноўных, і яны могуць перамагчы дэмакратыю. І возвышаясь над сітуацыяй, будучы атэісткай, я кажу вам сказаць, хто веруючы, што, лічыце, што так Бог ваш придумал. Бог ваш придумал. Вось, ну-ка я зараз так зраблю на планете Земля, каб вось эти все дыктатары перамаглі, задушили дэмакратыю, і я пагляжу, што будзе, як будуць далей развівацца краіны, што будзе з людзьмі адбывацца. А я, будучи атэісткай, просто кажу, што это як можа
нават як маятнік той же. Ось так зараз маятнік бярэ рух ось такой бок, калі вось так змяняецца сітуацыя па ўсім свеце і па ўсіх краінах. Пачнецца, можа, са Злучаных Штатаў і пойдзе. І гэта можа быць дрэнна, і я ўжо маральна сябе рыхтую. Не ведаю, як гэта, допустим, будуць рэагаваць моладзь, нашы дзеці, унукі, як яны будуць далей жыць, што з імі будзе адбывацца. Ведь наши бацькі, я так згадаю, яны таксама так і памерлі, і зараз не ведаюць. Яны, наверное, зараз у них волосы дымом усталі, калі б яны даведаліся, што зараз адбываецца, як змянілася сітуацыя. І ось адное тое, я не ведаю, мой бацька украінец, і з Адессы ўсё звязаны, а маці з Расіі, і што адна краіна вядзе вайну у іншай краіне, у другой краіне, і што адбываецца. Яны там, наверное, уже перегарнулись у своих трунах. А вот моего мужа бацькі, вот бацька только недавно помер, в 21-м годзе, але вот 24, уже 25, вось уже 3 гады, да, 4-й пачынаецца, 3 прайшло, як ён памёр. Нават уже з гэтага момента, як змянілася сітуацыя. Ён не ведае пра вайну таксама, памёр не ведаў. І што вось так, такія змены адбываюцца ў свеце. І, напэўна, вось я цяпер бацька, маці, мы бацькі, і я зараз на 3-5 крокаў наперад мыслю, што будзе далей, і як нашы дзеці, унукі будуць. Мы, можа, уже сканаем, і не будзем бачыць і ведаць пра гэта, а яны будуць так же, можа, нават пакутаваць. Невядома, чым усё скончыцца. И это вот самое великое разочарование, может быть, 24 года, что этот человек вернулся во уладу и может повернуть ситуацию у вельми дрэнный бок. И я нават кажу не только внутри своей краины, але и на планете Земля. Вот это главные выники 24 года для меня. Я хочу зараз уже апошні тостик такой, да, уже в этой моей рефлексии буду заканчивать про 24 год. Хочу как бы, вот выпить с вами. Я упевнена, что у житті кожного з вас были так само добрые моменты в 24 году. Вот за их я хочу зараз закончить и пропоновать тост. Потому что за дрэнные моменты и за расчарование не хочу поднимать тост и не буду. Все. Великий дякую, что прослухали. И задумайтесь над тем, что я сказала, как бы про себя. А что про вас? А что у вас? А что вы думаете про это? Ці згодні, ці не згодні? Гэта таксама вельмі цікава. Я так заўсёды раблю, калі слухаю розных блогераў і розных спікераў. Яшчэ раз за самыя лепшыя моманты ушедшага году 2024. Хай яны застануцца ў нашай памяці, і мы будзем памятаць добрае пра гэты год. Дзякуй. Пакуль.